Naimbag nga oras yo papagayam. At timanen ti pagayam yo ni manang yo ang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kan oras. Ngayon kay panagbuy-buya ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat nga tayo basa kani drama ita kat manipod kani pagayam tayo adudot. Sana putbudno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang. May papan kadagiti na kay kamangak ti padramak. Idi da mo datag cellphone iti touchscreen kan idi na sursuro da ti ag FB. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Kastoy ati cellphone nagmayat. Day, nangalam kita cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na cellphone day taoy. Gimatang gamin iti baro a cellphone na. Ay, wait. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sa mga aramatain. Yagmaw tasak ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan day ta touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti day ta cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak. Si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak, amo kon. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Duwata mga rong picture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan iset ko ti front camera na. Day ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ups. Agore ka. Pag dinag ka tintamit adag iti rupa ta. Madula amin mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Day ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga, bakay? Ulbod day ta kamera. Na. Di na ibagatag paiso. Iso adi mo patpatsin. Ha? Balingbing day ta kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katuan mabiit lang ta isuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, dudot. Umapalak ka ni nanang yaw. Ha? Da ito'y tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone yaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay, sige nga rin na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanan. Kababait, mate. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, anak tao. Umay ka. Kasi ka man timang isuro kanya kaon. Talaga asadot na taga-asawam. Uray sinamon, nakwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, dudot. Kaya nakasuro mo Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kuana Dahil ta makatawin, mabalin siguro makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kasano. Kawan mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuraw. No ngay kahit ko ti agipos iti picture, Roda. Papana ngay di tayo. Daytoy ti talmagan nyo, tatang. Ay, Sakay tumapan ditoy. Kalpasan na. Ay, nagriga, mate. Malipatat. Isurat ko laan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang. Ay, sanay. Minton mabinsan tulagan. Makasuro kay tumang ilaan.
Ay, Roda, gawid ka. Antayin kay lutuan di asawa, tanay aldawan. Jak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanin? Sana bali tamok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yung tinataktak nga oras ta. Ken, ay, jak o de kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanayin, inton maminsanin. Makipesbo ka langan kanina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka no agpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong ta na. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di na lilipatan tayo relog, kwintas, ken sing-sing ko ang inginay na. Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itad nga no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay, kaano nga ron nga gawid ngay? Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag-picture taman. Tay pakitam iji ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan may mayat. Tapno mangag na ti busis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo't imbagan ni Ruda pamayan. Isung agbidyo talaangan sa kunto isend iti ka anakak. Ay, mabalin ayak. Agkawan mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akaanakan. Ay, kunan ni Antim Asulang, nga agawid ka kanagayaman. Ay, relok nadadailin tayo mo idi arilok. Kita ti ima ka na awan relo na Kanakan, tay bagko awan. Kain tayo silpon ko gayam kaanakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, adan to itid mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na ijay. Tay na imas at tsukulit akanakan. Ay, tay pa'y gayam sapatos kao. Kan lugan pa'y kuma. Nagidimatan. Ay, nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo Ay, imbag no nakasib na ijay. Diyak mo Ang amnoawan di ulikan ta. Yes! Hey! Amo konsuling! Nakasuro akon. Amo kon ti agapload itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaan. Nagload kaya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinalkalikot ko itay. Tawa mangarod bar aramid. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek tamait. Tanay, awan pa'y may naglek nga oray may isa. Kay tawampay mga friend mo iti Facebook. Prin nga. Kay dagitay makakita iti anyaman nga ipos mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, suro naman. Nanda cellphone mo, tasyak timang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot. Kain amin na kumparik. Kain kumparit Kain, ay wan! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Apay matanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa di na mo tag Facebook. Nagadwa malagip mo dayjay pa'y ma Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Kay kayat mo mat. Anya. Ay, nisuling mat. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na ito ipupos ni tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief.
Ipos na. Ang dadamo nga ni tatang. Ang gagatalti man ang Facebook nung kasjay ang dadamaw. Wala, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit na barbarumat. Tima day, no tayo na usaran a brief tipos na ay sos. Kababay ninday jay, bakit? Hey! Thank you kadakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak tiya gito di regalo, uncle. Auntie, day talangin tayo tiragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ko na anak ko. Ay kat, amo nga ron dananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakaan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakba nagflyta. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagitin sangpat ko, auntie, uncle. Ay, di mo itad amin kada kami, ah. Tapos damay isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo atan eh. Talo alawas lang tina ito na bakasyon ko. Iso nga gawid akton ije balayin ton bigat. Maday ka. Nay, Rufaw, anya na kita picturam. Ay, dagito iman in-interview ka anakanta. Ninginan Arilo, Sing-Sing, Quintas, Sapatos, kanda dumapay. Na, apay picturam da kita. Kripos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picturak mambangaron tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang aya. Agi pusak mat Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan da tatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sabay madlaw ang inginahan dagito eh. Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw kan sing-sing. Kita man eh. Kan uret ti sapatos. Nagpintas. At dapay bag. Badbadaw, jacket. Kanda dumapay. Isutin pupos da na eh. Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo lakit din kat ipos dan. Kat, bayam ta-proud da nga rodmat. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka, Suleng. Ay, saan bay? Matama kumikumak. Agdamag ka pa'y lahag. Ay, agluto kang taldawain. Mabisina ka. Gusto pa man na Facebook. Aguray ka akin eh. Diyak pala naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso na da iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Ngam kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Agad, si ka ano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga'y timanggatang? Ni Daniel. Print ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw. Basta nag-friend request kanya. Hindi kwan. In-accept kaun. Iso nga inakto man ilako tirilaw. Ne, isumot din ti umawawag. Hello. Hello, tata! Si Kaderofo? Ay, when. Apay. Ay, siyap ni Daniel na payer mo itirilo. Ay, manak na naka-online ka. Ha? Si Kamagayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ilako yung amin ng alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Wan! Sige, tali, tapay papalat. Ang kita tanto nitong bigat, ito yung bagak alugar, kan oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, Suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpaparis asing-sing, relo, ken kwentas ta. Nagnginan nga'y. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million.
ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tan dagiti alahas. Ta milyonaryo tan nukas kasanaw. Gundaway ta na ito yan abumak nagsulang. Nice meeting nyo. Manong! Ay, kasta making kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong ah. Nagasat ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, hindi ito'y manday. Talaga nagpipintas na gito'y alahas ah. Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka di ngayon tayo pa ipakilatis, no tunay mo't lang na gito'y. Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang bala, tapno the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa monto itagtibayan, mau. Napanak na kabon, sir. Sana PK na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko hindi ta bakbak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheke. Ay, may metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot ni Ruti Kunak. Ay, Suling, bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao, pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Ni, timaray mo din. Bay-bay amo na. Total, adan ka na tati kwarta. Ikitaan tamang kiniti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskul a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agore ka. Sagbabaintin samat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay, agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papilme na ito anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon ka. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsag babayin tipay. Ay, sos delikado. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngayon siya tibaw na mamangkamat. Siga ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak mo't amon titinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, awanan na kiti alahas na bagay. Nasikan tomad nga main. Timulino ka tan na dagos ti bagi sa bayapin manaw. Basol mo ah. Kamatan ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyon na nang tatang. Ay, wen nga ron barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga menrofo, basol mo. Basol tadwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siya tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ha? Ala, gusto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray aga pa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amo yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak ko. Nagpablatter kami, gapo iti napasamak. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpupos iti FB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga ipos. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, ti pagayam mo, dodot. Nalakat na saya at unay no nagnakaman dagiti katugangam. Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam dudot. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat nos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin.
Hello, papagayam na imbag nga orasyo amin. Happy New Year, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ba sa itakit manipod? Kani pagayam tayo, Berto, sana pudpuno anagan. Ngayon sakbay na kablawan tayo mampay ni Ma'am Grace Agtina, Lenny Tolentino, ni Janice Kismud, kani Jojo Ramos di Tanagilian, La Union. Kasi man di surat ni Pagayam Berto. Dear manang biyanang, managbabain ti anak mi kan ni bakat, iso anabayag santo na daan itinobya. Allergic ti anak ko ti adwa tao, iso asa na rumrumwar. Talon kan balay lang ti ayan na. Ngamkit de nagagat, kanawa na pulos ti bisyo na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Sino ta kadwa masimbang pengay, Haymay? Damagin nyo, tatang. Nagluho kan. Anyat nagan mau balasang kau. Wendy, tata. Gayem mo to'y anak may? Nobyok ni Jaime, tata. Nay, kastaya. Nagluho kan, Haymay. Nubyang magayam to'y kadwam. Ngam apay ngay adi mo yam amaw. Ay na, nakiamam mo kay lang aruday. Wan, iso tinubya, ni Winday. Kasano ngay naram na katoy anak may. Di na maamo ti agaram day tao'y balasang kao. Kwan. Apay masapol at damagin nyo day tatatang. Basta asawa ako ni Windy. Malangaraw. Dumanon tayon. Tagkasar kay kideng. Ay na, saan ang takasar? Anya. Ada kekastaan. Ada mo maparti ababaw. Ada met ornong mo ija alkansyam. Binagkat kau, dinagdak kalakawayang ke... Ay, sus na pumpunong saan? Madulamin, saan ang masapol? San ayaw Winday? Apay masapol nagkasar tapay lang. Jaime. Urek dun natala ko man. Manyak mat, Ha? Agkasarta pa'y nga umuna, Sa tanto agden na, Jaime. Anya? Didak matla palubusan dagiti dadakkel ko amakiden na ka. No dinak pa'y ikasar nga umuna. Ha? Ay, wama nga men, Haymay. Anya, di mo pangayatan iti kasaraya. Mabay na. Nagadunto man na taon. Amuyo mat nga allergic ko titataw. Adula amin mga maum. Basta kasar kayaw. Lakay, adda na ibaga ni Jaime kan ka may papaniti kasarda kan ni Winday. Nga. Kuna namat aditay kano agawisan. Tay lakan umang kasar kadakwada ti pakanan tayaw. Kan may salakan no aparis aninang kaninong talaan tayaw. Isukat ti masursuro tayo. Data ti matungpal. Data ti dadakil na. Nadanakam ni Jaime. Kat no lumakayan abaraw. Pagbaling ng tumad akas laubing habasait. Among mata na ata piti tattao di anak ta. Ay, kasano amay ruam nga ino kasta. Anya, maalala na dita bain-bain. Ay, mas daawak laang lakay. Kasano nga ta anak kaaram di anak ta. Kunaklanog laklakayan na baraw. Diyan mo nga ron amaw, bakit? Imposible, may tani Windy tinagaram kang kuwana. Inaram na siguro iti text Saan nga iti personal? Ay, mabali na kasta. Ada mo nga ming kasta. Natured nga agsao iti text. Ngano iti personal. Kasla natuktukan na bisukol. Anyat pagbainam ngamin, ay Jaime. Kasarlaang mo. Tak kaya nga do tagbuya tattao. Jay lamang kasar kada tati bisita tayon tao. Kanjag paris aninong kaninang taa. Asino nga iti alaan ta aninong kaninang ta. Dagitay baak akaaruba may. Dua abak dagijay. Bakit kinlangay? Naimbag dagijay Tapada ka man nagbabay. Di ka nagawis iji lugar yaw. Dananang kantatang mulagan ti ayabang winday. Anya? Pasensya ka na. Sabi ko matamawatan na. Di ka ko magumurgura Allergic ko ngamin at talaga ti ado ataw.
Agling utag iti nalami Ice. Ala, makaamu ka nga rod, Jaime. Siyam ababoy ti mapartinton kasaryaw, Jaime. Ha? Nagadumang ay! Katatalo mo lati bisita tayo itong kasal, may. Tay mang kasar ka na kamay. Gantay doa abaak aninong kaninang may. Yawis ko kadag iti tatao ti kasaryaw into no may abulan. Inya? Apilay? Unay kayo matay. Imbaga lang haro da diyo yawis ay. Anyat ganas mo nga kasar no awan mo bisita. Isu pa iti itanda parwad. Apay, no makaurnong ka iti 50,000 aparwad. De, isu pa'y asukat ti maparti ababaw. Ta kayo natin kasar no kaya yaw. Na. Ay, unay ka ti kasta pa nagsungsungbat mo, Jaime. Kay, kasano ay kapilitan tama kamay. Samada kayo tiyag kasar. Ngamda kayo ti masikurahan. Bayan nyo nga minasaktig desisyon. Ay, di ka madaragan. Sakti makamaw. Sakti mang paturod kan kainton kasarmaw. Ha? Mang paturod na? Basta. Adarami din tainton kasarmo anakaw. Tumurod kan tao. Ure adu ti tao. Ha? Umay kayo inton kasar ti anak ko, paray, ha? Taas si kati may sani no, wine. Ay, kuhoy na, paray. Kaano ya? Inton dandani agtapo saan, paray. Ay, tayo regalo ma. Di muli lipatan, wine. Ha? Ay, una, paray. Basta masangok to ti mapanggumatang iti regalo. Ay, ay, no di mo masangaw, ayos lata. Ta mabalin mo ti cash. Ha? Eh, sakto pa'y. No mga anakak iti kasar ke kwarta ti itidgaw. Eh, kababaan mo ta 2,000 ano agparwadak. Ha? Mabay na ngamin ngagparwad iti 500. Wano 1,000. Isaw, kababaan may ti 2,000 nga itidgaw. Kastaya paray. Wan paray. Ay, sige Eh, jak agbayagain. Tadapay papadak. Basta namnamaag to ti kaadama, inton kasar ni Jaime nga anak kao. Ay, hello, Maricelina. Nay, pare Bertaw, si kamot gayam. Ay nasumrek ka ko na kuma. Ngamadama ti daluskaw. Kat ne, inikat ko pa iladag iti sofa di tasalas. Ay, saanan maray? Umay kulayawes, ti masungad akasar ni Jaime nga anak kao. Ngay anak mo iti bunyag. Ay ne, kasta aya. Ay naimbag man ta mga asawa mo't langan ni Jaime. Kunak no talaga nga agba ka na baraw. Ay, mga sawaan di ay anak mo iti bunyag maray. Kasi kanto ti may sani na nga. Ha? Kat di madublen. Ninangakon kin ni Jaime. Ha? Anak ko iti bunyag. Sa ita anak kagmanan iti kasar. Ay, uwan awan takes na. Amok ngamin agalanti ka amang tad iti parwad kahit. Ha? Agpadata, dakkel ti mait itad na parwad, maray. Tauray siya, ay mabainak lamang tad iti basit na parwad. Sa bagay, nanginam ngaminan ti magagatang ita. Kurang day ta 2,000 nga grocery. Ay, wan nga ruda. Ngimi na amin ang awan tinalakaitan ang maghatang paray. Ayun, maray. Iso ano siya ti mangtad iti parwad ket kababaan ti 2,000 pesos. Kababay no mangtad ka iti basay. Ha? Ay, sige, maray. Ay, jak agbayagan, no di mo masangot ti gumatang iti regalaw, mabalin ti kaas. Tanay, agpapadatay abisi ita. Sige, agpatuloy akon, maray. Tanay, dapay papana. Nagadumo dagito listam nga sponsoran, Bertaw. Ay, una atap no masubot, siyam ababoy. Anya? Ay, sapay saan nga aga-asawa dagito imparis mo. Una, tapno mang tadamin iti parwad. No agpares dagiti agasawa, di may sala ti parwad da. Oh. Anya? Ay, una yan day ta klase ti panagpampanunot mo. Ay, ipos mo ki di iti Facebook.
Tapno, ado ti umay iti kasar. Ka ado ti mangdad iti parwan. Amom lang nga rod na sana kayat ti anak mo ti ado ataw. Tama nagbabain nga rod. Agawis ka pa'y laang. Ay na, siya ka ti makaamaw ka ni Haymay. Tumurod to day dyan ton kasar na. Nalakalang ti remedy, ako nada. Remedy manen nga. Ay basta, siya ti makaamo iti anak ta. Ay na. Oh, hay may. Di ka mo't makaignan. Wow. Apa yan? Di tatang ah. Nagawis ti ado at tao. Hanya nga ay. Agling takmanan iti nalamiis. Agragsang kakit di. Takasarta ita, hay may. Sapay awan pa'y mitimang kasal ka data. Awan pay. Maladaw ka no basi. Tada nakataktakan na. Diyan ko mga umumayan. Anya? Ipospuntan sapay lati kasal tawin day. Anya? Adda ayamat kasta. Lepasan takit din tapno malpasan. Ay, mataktak ka lupa, iti bang kasal ka na kayo, tada emergency na. Ibagayo ata di umumayan. Anya, apay mananaya. Da kayong tumang naman. Imbaga lang aruda na di kaya gawis. Nagadumot tayo na awis yaw. Nagawit tayo kitin. Ay, agtal na ka man, Haymay. Tilay bagpagam. Adan sa bagbagtiin maun. Ala, umay ka, tada itad kukan ka. Ha? Umay ka, mapantay di likod. Tarasam, umay ka. Apay tayo ito yung arak, tatang. Ala, inumumon, arub ubumon. Diyan mo aging minum iti arak. Nagpait. Ay, ano sa mo na? Ala, tapno saan kang agnermios? Napait na ron. Sige, no di mo inumunday tao eh. Agnervyos ka no madamdama. Saan kami nun tayo kasar-kasar? Sige panawan na ka ni Winday. Sinaan na ka. Ha? Kaya mau, ta sinaan na ka. Kaya nangarod tipay kasarkan ka. Ala, inumumon. Tumurad ka no inumum daytoy. Kaya ngayon nga ron ti basaw. Awan basaw. Arob ubumon. Daytoy. Sige nga ron. Arub, ubo ko na. Addan tay mang kasar kada kayo wenday. Ayan nga dahay may kantatang yawn. Jak marud ammo nanang. Napandamot ijay likod ita. Dagiti damag gaya main. Adan tayo mang kasar ka na Jaime kan Winday pa kahit. Addan mangrugin ti kasar. Anya ngayon nanang. Maya mataba na Na, Bagbagay mo. ay. Apay ako man natawa ka, Jaime. Hay may. Nabartak kan sama. Basi lang. Pinainom na ni tatang. Berto, apay ngay abinartak mo ni Jaime. Una tapno tumurad. Kita ka na awan ng babay na. Ay, nala, agsagana kan Jaime tamang rugin ti kasar. Anya huwayay. Rugian tayo di kasari na. Kasara kan. Napayagan na makasasawa ka. Jaime, ni, Ala. Intayon ta mga no mausawan. Mabayin tumanay. Sika lalaki, awatang matlakadi da ito'y ang babae, kas kapisi ti pusong, ken katakunay-nay mo iti agnanayon. Windy lang ti na yan ko babay. Awanin sa balipay. Isuti ayata kakinggat ingana. Uy, akong isumbat mo. Ay, pasensya. Maragsa ka na lang amain. Tama asawa ka. Makasawa ka. ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti seremonya ti kasar. Ay, nagbayan ti seremonya. Takasanaw, saan mo't ang makasumbatan na imbag ni Jaime? Kumanatawa mo't. Kahit naragsa nga road.
Binainomam ngamin ni Tiara, kiso akas jay. Mayat ki dia. Kita ke na po kau tibay na. Timuray di tikas taunay. Ay, ala, mapantay di balay. Tarugyan tayo ti agawat iti parwat. Bakit? Ay na, paruwad adagus ti pampanunutam. Jay makan nga ipakan mo kadagiti tao ti una mapanunutam. Malain tayo garudaun. Nay, sikat ti pusga ka para lista iti agparwat, Elena, ah? Wan, Uncle. Adto iti ballpen ka notebook, Ni, nagdakkel mo't a notebook daytan, Uncle. Naglawa lang arudan, nagatidog pay. Ay, kawadatap no, ado mati mailista nagan. Ha? Masapul ama po no'y tinagan da ito, ya. Agayab kay tagparwan. Di kag bain-bain, Wan, Uncle. Di ka matanagan. Taikan kay titangdan mo nga agilista. Basta lalay ngam ti agilista. Kurang t-shirt. Babaraos. Do you like pie? Ibagayo na. Agbagatangay. Husto daytan. Inta maturugan. Rabiin. Una ka na matulog Dasang wag pa ilang ito'y babaraos. Danggaya kita. Nabartak ka, Naime. Panahon naman, dito ko lang makaramang ka kanya winday. Nay. Anya, ado madla tinagparwat, Elena. Wan, Uncle, nagado. Kitaan nyo ti dakkel a notebook yaw. Nagado apahina tinasuratan itinagan. Ay, wine. Ay, agasong pantay ta. Ado nga min ti Dimar ay Uncle. Ay, huwan. Ado ti inaawis may. Ay. Naimbag ata sana natukul ti aklaw. Saan? Tayong close minti pa kan, edi may ibusan. Anya? Iyag mo nga rodan ti notebook. Kanday ta box, anakay kan iti parwat. Rugya kong tagbilang. Ay, awanan ba'y dagi dyan ti maray iti kasar. Ado ti kinandagam tayong parwat da. Ay, tangiwat mo. Di ka lagbain. Inton adda makangagkan ka. Kaya mangagdagtag pa'y sumait. Hop! Anya pailat sa pulam ay ahakat danda ni amin sa mata Dimar ay iti kasarkat ng taday ti parwad. Wine! Ado nga paisaw tinakalistaanagan dito yung notebook. Hanggang 50 pesos, mate. Sagay sala na kita'y sagsasangagasaw. Ay kat anyat mabalin mo nga no isulat na baulanda nga intad. Saan na day ta di pagpupudutam? Ay, awanan. Lugay. Saan na nasubot di na parte ababoy? Ay kat talaga akasta. Gagangay na. Ta nagpapaskan ka nga raw. Ay, dinanog da. Balsag din ang danog kanya. Ay sus, nabartot ni Jaime asin magpert. Nanang! Tatang! Pagkada akon! Agawit ako ni Jilo Garme! Apay nga iwid, day. Mabutang akon kini, Jaime. Nakabutbutang matgayam no nabartak ti anak yo. Sige! Ay, ala, ay napanan. Ay, sus. Isikan to mga Minberto. Basol mo na itaw. Ay, basol kumanin nga. Kawan, insurom to mga min ni Jaime nga uminom iti arak. Anya nga ita. Isa basol mo na ita, mapaspasama kita. Nagdanagak tamanipod pinaramanak ti anak ko iti arak, di na matan sardengan kat pasaray aggulupayan tunggal mabartek. Pagbababawyak iti kastaunay ti inaramid ko, iso ajak nagsarday anang bagbagaken ni Jaime. Kat kaasina, di nangagnakmet, kat naurnosmet lang ti amin kadakwada iti asawa na. Alakastan, tuy pagayam mo, Berto. Pagadalam day ta na pasamak, amumton sumaruno. Sana basta ano anya tinapanunot mo nga aramidan, kat alilatta nga uray di mo amaw no anya ti ibunga na. Iso asakbay ang mangiwayat kay ti addang, panunutom pa iti mamin rebo adaras, tapno awan to ti pagbabawyam, inton ka maudyanan. Bueno papagayam titan, tinagpatingkaan ti pakasaritaan. Ni Pagayam Berto. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio.
Insurat waninyor nos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless iti tunggal maysa. Happy New Year! Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo asara. Sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, to'y ipadramak ka kat may papan iti inak. Napasamak daytoy idi kabalbalo launay ni nanang ko. Natay ti amak gapo iti pan nakaatake na. Kat tinasakit saan nga iti puder may tinakatayan na, no di kat iti lugar ang nagbakasyonan na, nga ayan dagiti kakabagyan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Rudy lakay, andan ni tatang. Ha? Katapay nga rin nagsangit ka nga eh. Imbis nga agragsak ka tas simbang pagkaya mo ni tatang. Rudy, awanan ni tatang. Impanan. Impanan nga. Natayan na. Anya pa'y kumangay. Anya? Uy, sakra, di ka man mangraba kiti kasta. Agpay sa tibagbagag. Mangrabraba ka kayamat. Natayan ni tatang. Nakatake ka no iti lugaran nagbakasyonan nakat inlayon nan tinatay. Anya? Ay maray, inton bigatan ti tabon nila kay mausan aya. Wen mari andeng. Saan tayo nabayagan ti panaglamay tayo? Tawan maten ti urayan tayo akabagyan nila kay ko. Ay, amo Marisulita, bilibakken ka. Natibkir ka anabalo. Limpyo ka mulat ka. Ha? Ay, no siyak siguro ti mabalo ay saus. Nabagtitak siguro. Ha? Kayat mo ang mabagtitak, mare? Ay, kwa. Nagmadimot day ta nga ibalbalakad mo, mare. Patibkirim mo ti pakinakam ko Saan akasta ti ibagbagam? Tamadagdagan lang tila dingit ko kadagita asasawambat. Ay, sorry, Mare. Ay, pasensya kan. Dahil mga minadila. Tila man may balbalikas nan. Ay, danugag sanda ito aliwat. Ay na, danyo asawag. Kasta unay apan ang ikawam kanyak. Apay ngayon linibasan na. Nanak. Umay kay manganan. Nakaluto akong. Magan kalatan, Sara. Awan ganas ko. Ala, kaya't yung tiagsakit. Di kay mamangmanganan. Di kay kadagdanag. Tadi to'y pailabalay yung tipag naagdak. Tay lutuan kayo iti kanan nyo. Siyak timang kadwa kada kayo itataawanan ni tatang. Nagsaur dya, ma'am. Linibasan nag. Di pa'y nagpakanamat kanyak. No nagpakana kanyak, diyak ko mapinalubusan na pimusay. Linapdak ko, ma. Anya? Ay no, malapdan ayamot ti pupusay nanang. Talagang agpatinggala ijayan at ibiyag ni tatang. Aglunan tayo kumanti kinapudno. Marigata ng anak ko. Diyak ka bang latyag may maysa. Mapagtitak nga ang pampanunot. Kaslagayat ko matindi matay. Saan di kay agsasauwi ti kastananang. Mangangasiyo. Tay kunada nga rudan. Amin apasama kiti biyag tayo kat adda plano ti apo. Di tay ammon anya talaga ti plano na. Iso nga awatan tayon ti kinapudno. Dapat check ang makailiw-liwag kayong tumatlaan. Hingga magkita no sino na ita, Sara. Awan ka ganay gayak at tumakder dito'y nagtugawag.
Ay, sige, mabit lang nga rod nanang. Anyat kagarayo, tatako ko. Ay, una ba't di palang ibalikas mo tinagan ko? Sana balasan ko. Saan ako ko? Koko ko naman Ay, kasama nga min din nakairwaman mi nga awag kan katata. Masuro na nga raw. Sa naglawag ako ko tinagan ko. Yung masabali mo di palang ibalikas da. Kuko, kunada mo. Akat, anya nga rod ti kagarayo, tata. Ninanang mo ko ma. Adalay baga kengwana. Ha? Ay, ala, sumurag kayo Ay, yaman na. Ni, nagdaktil mo tin asabong Timothy. Naladaw sa dayta asabong Naitabunan ni tatang ko apang tadan nyo ko no isuman bilang, tata. Ay, unay kan Sara. San aparan na tayo dito asabong? Ha? Anya nga rod ngay? Para na biyaga siyempre. Itad ko kinilalang mau. Anya? Sige, Sara. Mabalin na kami na panawan ken ni Kuko. Ay, Koko. Tamabayin amang ibaga iti gagara na no anda kang agdengdengag. Ha? Sigurado kayo, nanang? Wan. Ala, agaawid kan. Sige nga ron. Awagan daklaan no kasapulan dak, tao maya kadagos. Wan. Pasensya ka na, Sara, ha? Napatag nga ba hindi baga kininalang mau? Wen, ayos lang ang tata. Nadamag mon ruday. Ti, anya, nana, anang? Ni nanang yo. Adda boyfriend nan. Ha? Boyfriend? Sino? Ni ngay mat Kuko at boy. Tay driver a sweet lover. Ang Kuko kano itan ti balikas tinagan na. Saanan ako ko. Ha? Nagkuna nga da relasyon da iti katugangak na nanang. Ay sos kanem bulgar dan ti relasyon da. Imparang dan na. Ag holding hands da ni jay kalsada. Ya, Ag sinsinikot da pa'y kidin Sa pasaray agkan ni sulitan ni Kuko wano Kuko ti pingping na. Nukas dya magmagnada. anya? Ni nanang ti... Oh, imposible mo da itanan. Kano ka balbalo ni nanang? Makalawas pala na palabas manipod na itabon da tatang. Ay sos, day tati isu ita ija istor ni kakasak ka. Tunggal adamapan gumatang ni nanang yu titupikoda. Anya? Makakatawak nga rod-rode. Makalawas pala na balo ni nanang yaw. Di pala nalnal pasti pa siyam day dilakay na. Ngamadan kasin-sinne ka na. Ha? Kababainan ti kastangar aramidan yu nanang. Makalawas pala tinapalabas manipod na itabon day di tatang. Nakiboyfriend kayon. Anya nga ron ti mabalin ko ngay anak ko. Maawatan da kumaa. Kasapulak ti mangandi ngay kanyak. Tsak kaya ti agladladingit latan. Tamabagti taklaan. Iso ang nagsapulak iti nangibaw ingak iti ayat ko iti day di tatang yaw. Ay, kastala ang kalakana kada kayo ti pananglipat yun ka ni tatang. Da kayon ti linaon tingiwat dagiti kalugaran tayo. Kababain. Ay, awan bebeng ko. Basta siyak, nagsapulak laang iti mangisandi iti day di tatang yaw. Ipatpatagnak ni Coco, kat nakasagana kano amang ikasar kanyak. Anyat mabalintangay, no talaga nga gininayat dagiti dua bakal. Siyak ti mababain iti aramidan ni nanang. Awan mo't maramidan ta, Sara. Di mo't dumngag ni nanang. Ay, narigat gayam ti bakal nga gayat. Nasuksukir pa yung tagtutubok. Makamudan iti biyagda. Masurunak iti day alakay. No si bibiyag pa'y kumaday ti tatang. Linuguban nanday di alakay Kuko. Api nga daman nanday di alakay diti balay nanang. Dito yan nga agnaad ti may kadwa nga amam, Sara. Agdan na kameng. Anya? Mabainak nga gawin iti balay da. Takabalay na dagiti anak na. Iso adito yan balay ti pagnaadan me. Unay kayo Aday ta kamanan, Sara. Sermunan nakmanan.
Sarda nga man timang sirmon kanyak, ta anak ka lang. Siya, tirumbang amang sirmon kan ka, ta inanak. Jak amo kada kayo. Apay kami naparitan nak ama ki asawa manan, kat balo akmatan. Saan kayo aparitan? Nga magpalabas kayo pa'y matitibulan, awan no tawan. Sakay tumakirelasyon manan. Ay na, kanong tupay dayta? Bumakita kon, lumakay matan ni Kuko. Itantan mo pa'y laan. Ha? Amum ay atibiyag. Urayam, anatay kamain, sada kami pagasawaan. Ay na, uray makabulan, wano 2 bulan lako matipalabsan niyo. Ay, nabayag ko na day makabulan. Basta, ay ayate kon ni Coco, period. Rabien, apay ngay takalaga sumangpet, Coco. Kwa, pasensya ka. Nadadahil kaming taylugan nga ipaspasada. Nagripirak, sulita, my love. Saan lang nga ita narabian ka? May kaliman arabi ita, tabi nilang ko. Kaya't mo asawan, may kalimamot na nagundaway ita, anadadaal tilugan nga ipaspasada. Natural, my love. Ay, unay ka lagi din na. Di ka kadiag murmur yaw. Alala, isiram kitin diri daw. Tama pantan ni Giselle. Maturog tan, mahal ko. Ay, saus na nasulita. Ibagat na ito Ngamdi ko man ibagbakin ni tata ko asyak ti nangidanaw. No kasta, adaan mo itidamdamagag ka nato. Wala na. Ada chicks na iti restaurant na pangpanganan may. Anya? Sa bali pa iti chicks na nga di tayan ti paradana. Agsisinumbangir iti chicks na. Anya? Tiyawanan ba'y nalakayan? Agsagana kanyak dayjay. Kung sa bali pa iti chicks na iti turning point Anya? Daytan ti bagbagak kadakwada iti. Anya ngay, diapitan dan ti bunga ti kinasukir da. Talaga ngayon laklakay ni tata Kuko ti kinachikboy na niya bakit? Ay, ninanang mata. Amo na mata chikboy day jalakay. Ngam tinutupan na pailaan. Kinaya naman di aganos. Ay, masyanak mat lang arod ka ni nanang. Isa mapanak man ije balayda. Inak man upayon. Durugak, tapapanawan nan ije balayda day jalakay Kuko. Sa lawasaw na kita nga ginandalong kang kasulita. Di uray lumludak itan, dito'y nagtagdirak. No adda babae. Ay na! Saan lamay may sa ataw tinangibaga kanya, Coco? Iso nga clue na baon. Kaya't mo tabin-sabinsa at nagitinagan ti chicks mo, ha? Ni Marian, ni Margaret, kan ni Flavia. Di ka makasumbat. Ay. Nakidtot ka. Tamok, ultimo dagitinagan da. Ibagak to pa iti sekreto ka nagiti chicks mo. Kaya't mau tay bulgar ko ti sekreto, ma. Amudan di uray man. Nakita dan ati sekretaw. Pagbut nga kumangan. Na, proud ka pa'y gayam. Sige. Wala sumay malakas ta. Agdisyo to'y do agam-gam ko di tamoging. Pumanaw ka laangan. Tabalay kumat da ito'y. Agsinatan. Nisulita mo. Relax ka din. Sinaadagos mo tibagbaka. Ikanak pa mo at may sa atyan sa baliw Sorry, sulita may darling. Saan na maulit pa? Dayta ti paglaingam. Ti agsore. Di ka ba't agbalbalew. Daydidan yung asawa. Di nagpinagladladingit. Siyaklaan ti babae ti biyag na. Siyaklaan ti labna. Uston mo. Uston ha. Ulitin, di ka nagsangit. Mahal. Promise. Agbalbaliw ako. Sorry, Wen. Saan itan, Sara? Nagbalbaliwan ni tatang yo ang kuko.
Di man ibagbaga atatang mi day jachik boy alakay, tamasuruna. Isunti may kadwa nga amam, anak ko. Ay, manjak! Papanawan nyo kit din ditoy. Agsina kayon. Ay, saan Kayat mo nga rod nga glading ni takmadan. Kakaisuna na kaliw-liwag ako. Di ka agdana ag tanagbalbaliw ni Koko. Binutbuteng ko, ano di pa'y laagbaliw. Papanawa ko dito'y balay. Iso ang nagbuteng. Kat saklaangan tilab na ita, anak ko. Oho? Nga ta? Wen ko nagtumad. Kat nunagan ko latan tisang kay bagaan na ita. Awan lakit, solita. Nagan ko latan tilina unting hiwat na, anak ko. Nakaturog matadago sa ni Koko. Ne. Inarakop nak itinakair-irot. Nagtagtagainap samay. Sulita. Oh, Sulita. Ayatin ka. Sulita. Oy, Koko! Nakaturog ka, ano ang tagtagainap ka? Ang tagtagainap sa... Anyan, pati tagtagainap, siya ti ibalbalikas na. Ay na, talaga nagbalbaliwan to'y asawa. Siya lang ang tilinaon ti puso, panunot, kan tagtagainap na. Nay, nagpintasan na sabong day tay gamo ko. Pangtadam di tangay. Siyempre, ni Sulita. Ha? Lab na lab ko kami ni Sulita. Nagpaiduma pa na gaya ti marikrik na para kang kuala. Ha? Makapamaulong na dya Sulita. Naidumdum at ipanagayat na kanyak siya. Ay, talaga nga roda nagbalbaliw kan ako ko. Nilatan sulita ti babae itibiyag mo. Awag, my one and only Sulita. Ha, lab na lab ko ni Sulita. Sulit ti panagayat ko kini Sulita. Ay na, sinurot ko itilimod ya asawang bare. Adda sa balya tinurong na. Di mo man padaksan di asawak si kaanan. No kras mo ni Koko, di mo padaksan. Ay sos, saan ko matapagpadaksan? Agpaiso ti ibagbagak. Sinurot ko nga ron itilimod. Panawan nakpan dito'y andan. Day talag sipsipot matyar aramidam. Day tabagim lang ti siputam, saan abiyag ti sa balay. Makamo ka. Isaksakit ka kumarik ngam di nakmatpatpat yan. Bahala ka nga ron. Mapana kaon. Anang, Ah, sa dino abanda di ko naman napanan na. Ibagaman nga ron kanya. Ito yung ti chocolate na pinagatang mo, Sulita, my darling. Thank you, Koko. Nag-sweet ka talaga. Gaputa sweet ka kanyak, Sulita. I love you ngamin, Koko. Nangruna no napuskol ti bolsam. I love you, my Sulita. Unay. Naimpisa ti bolsam ita, Koko. Uwan, naimpis, tapasig buo ti kargana. San a barbarya. Ay, aya? Talaga, my darling? Uwan, darling Sulita. Darling Sulita gayam, Isubat lagayam, Sulita ka, Sulita. Kunakla no siyak, Sulita, ti ibagbagam apagpatpatayam. Sa balimat gayam, Sulita, ti ibagbagam. Sulita, tubalik ka na. Tubalik. Uy, dita kayo! Ay! Agsubli ka dito! Traidor ka, katukayaw! Sulita, darling. Umay kang tagawitan. Juan! Agawid kan! Tako kusam amin ang akagawa mi jabalay, tapumanaw kan! Hindi na ka di papanahon, Awan pagyarak inyo paray ba sa pinaabangan tan di kwarto ka di Sulita. Basta! Pumanaw kan tagsina
sinatan. Pas. Di kan kayat kuko. Laklakayan na babaero. Pinapanaw tinak tinobyo na ket kasta unay aragsak mi iti asawa. Ta sininaanan ni nanang dayjay a lalaki. Kalpasan day dia pasamak, sinarungkaran ti inak ti tanem day di tatang ko, kat nagsangsangit ang nagkidaw iti pamakawan. Kat gapot ag maymaysan ti inak, ije balay na, pinagnaed kon ije balay mi, tapno mabantayan mi kat maipaay mi amin, akasapulan na. Alakastan, ti pagayam mo, Sara. Wen pagayam Sara. Rombang laakadwan nyo ti inam nang runa ita tagmaymaysan. Taamangan no ay ayon na ti bagina no awan kadkadwana. Kat amangan no day ti panggapwan ti pan naka-stress na kat kumapoy tupay ti bagina. Iso na saya at unay ti naramidyo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Sara. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagngina, kada kayo, amin. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Adto'y manan, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo, abyanang, kan mangkabkablao kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagbuy-buya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kanipagayam tayo aloyda saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na kablaawan tayo pa itinaragsa ka pa nagkasar. The Mark and Rex dita San Julian West Agoo La Union from Joanne Ruvillos. Kastamatan ni Ma'am Merlita, a mother ni Sir Ramil Flores. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kastiman ti kuna ni pagayam Loida. Dear Manang Biyanang, kayat kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdangdangag. Ada nobyo kakalugarak, ngam iti adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Luda. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay nga ay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinay kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasar na kan ayan ni Roberto. Han? Nireto ti mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw. Imbrik kanuma ngamin ni Lloyd adya anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, ada-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naong paray. Damag ka abak ng kanon sa dinang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak. Manipod imbrik ni Luida. Malmalday ngamen, Maray. Ala, andi nga yung lakta, paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak.
Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit lang tamang isagan ak iti merienda. Nagluto ak iti kamote ken tugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Dahil takit din tugtug iti idas na saryo. Katahan nga nairuam ni Rito iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita, merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kani Lloyd J. Plaza. Kastaya. Nakamayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanun agyan iji balay derito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalata ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no kasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimat amin abado mo na nakaw. Agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na kun ni Rito iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumat lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sakay to agden na, Lloyda. Hanak nga mabalin nga kasar ni Rito. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, ta isaw Ni Rito ti ayayatak tatan na nang. Anya. May mayat ni Rito tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Rito. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Lloyda. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan agtrabaho. jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka senyorita diti balay. Nagmayat matanan. Panawan ka pa'y nga ro diti balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Manok ni Tata Rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito nga manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si Kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawanan tamad gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga roday ite makabulan tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurot. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni Tata Rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang itilugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga ba. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jaklaim pagarup nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dahil ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga ron iti kwartan, ta damapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam.
Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagosan. No kas di amalpas ka nga digaw, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda matorturay mo nga babaunan niya. Ay nagdal na ka. Tasikat ti adda torturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturod ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy? Katrabahok mat aminan. Saan ka balda daw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay. Ngam kunamlan asino kamatan amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawon mo da dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimit. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Yung nasingpad na jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko ah. Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Ah, Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. sige, honey. Makaamu ka. O anya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, nagmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasumpot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito jay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtali na di jay balay. Tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay is isuna. Kay kayat kun di agat manok, tad adu ti kwarta na. Dakilain dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Taila ko, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Ay kasta. Ay kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapnod dan to man ilako ka. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, imbabak mo amin dya kwarta mi di kalman? Un nga rod. Ish, isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo ka laangan. Unsa. Kastamat lang ti pampanunutag. Iso nga ilakop dagiti ginatgatan ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako mamin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yung adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa, Imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay hospital da. Aniya? Mano ti utangan? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabiit lang arot. Agtalaga ka na Imang.
Iswasa na nanas ka ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wan tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwa mi tidaga. Inak pagdublin da ito'y darling. Hanon nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagay na pang kami ni tisiping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kon, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti da ito'y takwartak da ito'y. Ha? Awan pakibiyangam dito'y naawatam. Apay nga agsangsangit ka nga si Mang Patrito? Yawanan tinaglakmak iti daga. Sinaur na ka! Sinaur na ka! Unak namin kan ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones de kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpaki ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna na nga bakasyon lang di mat nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan niyo. Alaki din. Kagimpake kan. Tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga sawan? Inlako kung to'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay nga Kat pagyanan tangarudan nga Ijay balay yun Nay, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal naman nandiyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sina ako ni reto nanang. Ay, itatawa na na kaun. Di na kun pagananauloy da. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka di. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Dala ko maminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadta, awanan na. Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kitin. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dya kakabsat mo. Agkamang kakanya da at sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, saka magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wan Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimwa po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta asikaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado ti baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod di anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rodin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ilako na amin dagitoy. Wayne, hanggang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayati nobya na, tata? Adan na? Manumot na abulan da. Kinukanayan nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog.
Lugan ti jiip na dayjay. Aya. Adamat gaya menjiip na. Kawan, ay nasingpot abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunag manang biyanang. Oren akidan na akidi ka ni Rito ngam sana na pukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso na sakita na akidi na amwakan ng asawa gayaman ti sigud anobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan, tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababaw kiti kastaunay. Kat ita adan buko da pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiag da asa nga pamilya. Ngam siyak pala sa ngakpay lang aging gaita, kat makitang tangdanak ngaglaklakoy tinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, narigat tagdardarasodos nagdesisyon. No dim ngagkakumangamin iti inam. Ang amala, di kansidiran ta nagbabawyang matan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat ta dumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami ka Diyos tagnina iti tonggal maysa.